Assalamu alaikum Көкбөрү көрмандары, assalamu alaikum жылкы сүйүүчүлөр. Достор, 5-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына кызуу даярдыктар жүрүп аткан учуру экранда сиздердин алдыңыздарда Кыргызстан улуттук курама командасы жер улак боюнча, ошондой эле Россия курама командасы менен ортолуктук машыгуу өткөрүп аткан учуру азыр. Өзүңүздөр көргөндөй, бул жолу көчмөндөр оюндарында эки багытта өтөт. Көкбөрү жана жер улак боюнча достор. Кыскасы биздин Көкбөрү Тайгазан менен, ал эми Көкпар жер улак бул Тайгазансыз болот. Дагы бир айырмачылыгы бар, ал жерде муляж менен чабылат жер улакта. Манас иниде кандай болор экен жерге салган. Муляж менен машыгуу өткөрүп аткан учуру достор. Россия курамасы мол көк кызыл түстө. Ал эми Кыргызстан курамасы жашыл сары түстө. Canavar. Ой, lan ne oldu? Kazan bolbozdu жер улакта көрүнбөйт экен да кандай түшкөн. Чаңалар көрүнбөйт калды. Vay vay. Bayramбек. Bayramбек, здравствуй. Nasıl? Hem kanıt görüyoruz hem düşkün. Abi kaçat. Azya canavar. Ha, oldu taşlap koyun tur koydu. Oy boy. Manas. Hayvanım. Maşallah.
Oy boy. Maylanbek. Nasıl? Can var. Çam. Tapalım. Soğuk koyup durma. Salgan ekan. Bu ter menен susamır.
Қытай сақтан бар. Ойнап жүреді майданда қандай қалчақ. Пас берді, рыскелдіге берді. Niye çıkmadı? Dön жатқан үркітті. Айбеккен үркітті болды. Ne oldu? Bir de kuş yaptı. Ne yarın sorun düşüyor. Bu mangoldu. Tuman. Ha, tuman. Mangol değil mi? Қанша жасын? Men 2 kun bo'lib qoldi. Tuzilib yoqadi. Şarda oldu. Çok şartı oldu. Ikiga qirqindiq odamlar. Maş. Ең кеткенге ташқан аты. Фаворит. Önüne GoPro takıp жүрөт окшойт, а? Камера тагып алган окшойт önüne.